Dostlar, sizning bilan o'ymoq topshiruvi ham men Malika. Eng ko'ngilli, eng mavqtirg'ish sport topshiruvi sizni ko'rarga bek shod ekranlar qarshisida joylashib o'tiramiz. Boshlaymiz. Lekin boshdan komandalar bilan tanishirga kerak. Sizning komandangizning ismi? Buran! Sizning komandangizning ismi? Bukan! Komandalar bilan tanishdik, demak o'yinni boshlasak da bo'lar. Birinchi tur. Birinchi turimizni boshlaymiz. Boshdan qoidalarni anglatam. Bir o'yinchi yigirib borib ko'pir shovuzarga tegish bo'ladi. Ko'pir shovuzg'ash ul bir kegelni ola, shulay ko'pir kiri qayta, ham kegelni aliga qirshovga qo'ya. 4 kegelda o'rinni o'rnashqach, komanda finishga yegira. Qatnashchilar hazır, sibizg'i hazır, demak boshlasak da bo'ladi. 1, 2, 3. Yigirib ketdilar qatnashchilar. Aliga Buran komandasi biroz tezroq. Ey, tezroq. Uchinchi o'yinchilar yigiralar. Buran komandasi tezroq. Hamma yigir tezroq. Kegli ishqindi biroz. Tezroq. Dulqin komandasini qutlaymiz. Bu turda onlar birinchi. Ikkinchi turga ko'chamiz. Komandalar qarshisida qirshov bilan to'p yota. Birinchi qatnashchi qirshovni olib, bu to'pni tagaratirga tegish bo'ladi. Mana shulay. Ana tegi toyoqni ul aylanib uza, ham kiri qayta. Qaysi komanda birinchi bo'ladi? Shil jing'ishi. Men siz qirg'ash boshlaymiz. 1, 2, 3. Birinchi o'yinchilar olg'a ketdi. Ikkinchi o'yinchilar boralar. Ayda qolishmag'iz. To'ping ishqindi. To'pni qoldirmag'iz, do'stlar. Buran komandasi bu turda da birinchi bo'lib oxirisi. Aydagiz tezroq qolishmag'iz ulardan. Uchinchi o'yinchi olg'a chiqdi. Buran komandasi tinchgina borgan arada to'plari ishib ta ketdi. Mana bitnishik jingilgina o'zib ketdi, ham 4-chi o'yinchi olg'a bora. Bu arada Dulqin komandasi olg'a o'zdi kibik. Kim birinchi bo'lar? Ikki komandaning da to'plari ishqindi. Tezroq. To'pingni ol. Ayda, tezroq. Ham o'yinni to'xtatdik. Bu turda da biz Buran komandasini jing'i bilan qutlaymiz. Komandalar bek bir shilalar, chunki aliga esa birga bir. Hozir butun narsa o'zgara oladi. 3-turni boshlaymiz. Komandalar qarshisida to'plar tura. Ular bu to'pni olib, mana shulay oyoq orasina qistirib, sekirga tegish bo'lalar. Ana tegi toyoqni sekirib o'zg'ash, kiri qaytalar, ham to'pni ikkinchi o'yinchiga beradilar. Kim birinchi bo'ladi, shul jing'ishi. Men siz qirg'ash har vaqtdagi boshlaymiz. 1, 2, 3. Tegiz boralar degan arada bir komandaning to'pi ishqindi. Buran komandasi qolishmag'iz. Jingillarga hech yaramay. Aydagiz. Ikkinchi o'yinchilar sekira boshladilar. Dulqin komandasi birozgina qolishar.
командасының тубы ышкынып кына тора. Катнашчылар бик борчылалар һәм өченче уенчы әйдә тизрәк. Долкын командасы да йөгереп килде. Тубыгызны калдырмагыз. Инде 4нче уенчы йөгерә башлый. Әйдә тизрәк. Долкын командасы әлегә уенчылар белән алмашынырга булды. Әкрен, йыгылмыйбыз. Долкын командасының 3нче уенчысы, Буранның 4нчесе йөгерә. Хәйләгә бармакчы иде Долкын командасы, ләкин мин бар нәрсәне күрәм һәм бу уенда Буран командасы җиңде. Аларны котлыйбыз һәм 4нче турга күчәбез. Без әзер дуслар, ә сез әзерме? 4нче турның кагыйдәләрен аңлатам. Һәр команда каршында сикерә торган туплар бар. Алар шуларда сикереп, узып кире командаларына әйләнеп кайтырга тиеш булалар. Кагыйдәләре шул гына, бик җиңел аңлашыла дип уйлыйм. Мин сызгыргач башлыйбыз. 1, 2, 3. Буран командасы бик тиз алга чыкты. Карагыз әле беренче катнашчылары җитез генә сикерә. Әйдәгез тизрәк. Йыгылмыйбыз, сак кына булабыз. Долкын командасы да калышмый. Икенче уенчылар инде финишка якынлашалар. 3нче уенчыга күчә туп. Әйдә, тизрәк. Командалар катнашчылары өчен бик нык борчылалар. Буран командасы һаман алда. Долкын командасы калышмый һәм 4нче уенчы. Долкын командасы алга чыкты. Тигезләшә ике команда һәм уен тамам. Бу уенда дуслык җиңде. Бик көчле кулым хәтта авыртып бетте. Карагыз әле кызарды. Уенда да шундый ук көчле булырсыз дип уйлыйм. Долкыннар командасының катнашчылары алмашынырга булдылар. Чын спорт уеннарындагы кебек алар көчле катнашчыны чыгардылар. Ариана, син командаңа ярдәм итәргә әзерме? Әйем. Җиңәчәксезме? Әйем. Ариана җиңәчәкбез ди, ә без хәзер моны тикшереп карарбыз. Инде баз дусларың янына, ә мин соңгы турның кагыйдәләрен аңлатам. Командалар янында клюшкалар һәм туплар ята. Алар клюшкаларны атып, тупны менә бу кегелләр тирәсендә әйләнеп узарга тиеш булалар. Кегелләр төшәргә тиеш түгел. Кайсы команданың күбрәк кегелләре төшә, шул команда җиңелә. Дуслар, мин сезнең яныгызга басам. Без башларга әзер, дуслар, игътибар белән карагыз. Хәзер иң кызыгы башлана. 1, 2, 3. Бер кегле инде төште. Буран командасының. Икенчесе дә төште. Әкрен булыгыз, дуслар. Долкын командасы саграк. Әле бер кегле дә төшмәде. Катнашчылар хәтта суламыйлар да, шуның хәтле сак булырга кирәк. Икенче уенчы башлый Буран командасының. Долкыннарның стратегиясе башка, алар әкрен генә баралар, ләкин кегелләрне әле берсен дә төшермәделәр.
Buran komandasının tağın bir keglisi düştü. 3 buldu indi. Hem ikinci oyuncu başlaydı Dulkan komandasının. Buran komandası bigrek tiz şoptıra topların. Hazır indi Buran komandası biraz gına soğurak bara. Çünkü onlar indi 3 kegilini düşürdüler. Dulkan komandası eli birisinde düşürmedi. Aferinler. Komandalar indi bir şıla başladılar. Bir katı mınaşı tığınların kısıp kitip turganda bir nese bulmagan indi. Hazır indi bir kegili düştü. 4 buldu Buran komandasının. Sıngı oyuncu bara Buran komandasının. Isigizge düşürem Dulkan komandası eli birisinde düşürmedi. Bir buldu көз тидірдім ақырысы. Tağın birisi buldu. 4'e 2 buldu. Bu arada Buran komandası tağın bir kegilini düşürdü. Lekin ol başka komandanın şuna göre biz onu sanamayız. Hem özünükini düşürdü. 5'e 2 buldu. Buran komandası sizge ekrinrek bulurga kerek. Buran komandası kiri qaytdı. Onlarning barlığı 6 keglilari düştü. Biz hazır Dulkan komandasını kütəbiz. Ekrengine bir şılmışağına bara komanda hem sıngı oyuncu alğa bara. Eydegiz. Qarağız əli taktika nihatli türlü. Bir komanda ekrengine bara, ikincisi şoptırıp uzdu. Lekin hazır barısı da özgere ala. Tağın bir kegli düştü, 3 buldu. Tubaniktir gül kitip mataşa. Hem oyunu to'xtatabız, neticelerini biz bir necha sekunddan so'ng yasarbız. Oyunumuzga natija yasarga vaqt жетті. So'nggi turga qadar Buran komandasi jengib boraydi, lekin so'nggi turda barisi da almashindi. Buran komandasi ko'proq kegillarni tushirdi. Demak, so'nggi tur uchun biz balni Dulkan komandasina beramiz. Bu o'yinda do'stlik jendi degan natijaga kela olamiz. Barliq qatnashchilarni da bu ko'ngilli o'yin bilan men tabrik etaman. Bizni qo'noq etgan uchun Balaqoy bolalar bog'chasina zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bugungi esa shular edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz. Qarag'iz, Dulkan komandasi bunda trenajyorlar bilan ne ishlaysiz siz? Men keysen o'yinda azalarim. Mendan. Qarag'iz, kelasi o'yinga endi sport ko'niklarini yasay boshladilar. Do'stlar, siz sport bilan shug'ullanasizmi? Malaylar da shug'ullanamiz deydi. Demak, Dulkan komandasida shundan da sportmenlar g'ana jiyilgan ekan. Kelasi o'yinda ular jingirlar deb umidlanamiz. Jingashasizmi? Biz tekshirib qararmiz. Buran komandasida tik turmay, qarag'iz, ne ishlaysiz siz do'stlar? Men ko'ngillarda ishlayman. Ko'ngillar ishlaymiz deylar. Siz? Bizda Sportsmenlar jiyilgan munda. Dulkanlar da ko'ngillar yasaylar, Buranlar da barig'izda zo'r aferinlar. Kelashakda sport bilan shug'ullanashaksizmi? Ayyi deylar. Demak, bizga tag'in chaqirib bularni. Ko'rishirmiz do'stlar.